सीएम को बोलो क्यों जाना पड़ रहा है। मेरा खुद एक बार डॉक्टर बैठ गया था, उस समय भी इतना क्यों जाना पड़ा। हमें मेडिकल कॉलेज का इतना फार है, आपको पता है। अगर हम अंदर पे होते तो वो तो और भी प्रॉब्लम होता है। अभी हम लोग रास्ते के सामने में थोड़ा डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो खराब कर रहे हैं यहाँ से। ये इसमें वाला कि ये कोर्ट को चाहिए, ये जमीन कोर्ट को चाहिए, लेकिन कोर्ट ने कहा जहाँ पे पीपल आर स्टेइंग, वी डिडंट वांट दिस लैंड जहाँ पे ऑलरेडी इंसान रह रहे हैं, वहाँ पे नहीं चाहिए। कोर्ट ने ऐसा बोला है। Halo. Oh, pangalan mo. छोटे से हमारे तो दूसरा घर तो है नहीं, बस यहाँ पे तो है। ये गवर्नमेंट ने इलीगली कर रहा है। हाँ नहीं देखो, हमें बोल रहा है कि हम लोग इलीगली ये कर रहे हैं। ओके मीन्स ये इलीगल है, ये गवर्नमेंट का लैंड है, मगर यू नो अगर वो लोग हमें ऐसे ही टाउन एरिया पे लैंड देते हैं और एवरी यहाँ पे जितने भी लोग है ना उन सबको 60 लैंड देते हैं ना, 60 लैंड, आई एम आस्किंग फॉर 60 लैंड फॉर एवरीवन टू डेवलप आवर होम एंड एवरीथिंग।
टाउन एरिया पे हमें लैंड चाहिए, वो भी इस एरिया से ज़्यादा बड़ा। उसके बाद everyone those who are staying here, right, उसको 60 लाख चाहिए so that they could build their house, not this kind of house, you know। कार्बी आंगलोंग पे रहते हुए भी हम लोग ऐसा घर बना रहे हैं, like it feels so shameful, you know। जैसा भी हो घर तो घर होता है ना। वो तुलसीराम हमें ना प्रोटेस्ट करने पे क्यों मजबूर करता है? We all are kids. Can you see all these small kids? They are protesting in this age. So वो तुलसीराम लोगों की वजह से हो रहा है। वो देखो ना छोटे बच्चे स्कूल सब छोड़ के अभी वहाँ पे एग्जाम चल रहा है। CBSE सेंट डोमिनिक स्कूल में सभी का एग्जाम चल रहा है, इवन माई ऑल्सो। पर भी हमें प्रोटेस्ट करने पे मजबूर किया जा रहा है। पढ़ाई कब करेंगे? पढ़ाई कब करेंगे हम? इलेक्शन इलीगल, क्योंकि कोर्ट पे केस लड़ा जा रहा है। उसका कोई भी नतीजा नहीं निकला है अभी तक, सामने आया ही नहीं। तो ये इलेक्शन के लिए दे आर हार्मिंग द नेचर। देखो पूरा पेड़ तक भी तोड़ दिया। आप लोग नेचर के बिना रह सकते हो? अगर मतलब आप लोग इसके ये जमीन के ऊपर में कोर्ट में लड़ाई कर रहे हैं क्या? लड़ाई कर रहे हैं ना। और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बहुत साल पहले यहाँ पे इलेक्शन हुआ था। उस समय हाँ वो तो इलीगल था, इलेक्शन हुआ था। उसके बाद फिर यहाँ पे लोग बैठने शुरू कर दिए। उसके बाद हम लोग भी आए। लैंड वो जो फ्रंट में है ना, वो लैंड हम लोग ने 1,50,000 से लिया। गवर्नमेंट लैंड 1,50,000 से कौन लेता है? इवन वी डोंट नो दिस इज गवर्नमेंट लैंड। मुझे नहीं, हम लोगों को नहीं पता था कि ये गवर्नमेंट लैंड है बोल के। वरना हम लोग क्यों इतना वो करते थे? मनी कोई आसान से तो आता नहीं है। मेरे फादर में ना इतना तकलीफ लेके, इतना तकलीफ करके वो लैंड लिया था। सो सेम कार्बी पीपल से तो कार्बी आंगलोंग में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? क्योंकि कार्बी आंगलोंग ही तो हमारा घर है ना। वी आर नॉट बांग्लादेशी, राइट। उसके बाद देखो लास्ट ईयर फिर से इलेक्शन के लिए नोटिस आया था। उस समय बोला कि यहाँ पे कोर्ट लोगों को बैठाएंगे। कोर्ट लोग ने बोला जहाँ पे इंसान बैठे, जहाँ पे पेड़ सब उग गए हैं वहाँ पे हम क्यों बैठे? हम लोग नहीं बैठेंगे, कोई और जगह बैठे देगा तो भी चलेगा। कोर्ट लोग की सोचता है आई थिंक थोड़े डेवलपिंग टाइप अगर अंडर टप देंगे ना तो भी चलेगा, वहाँ पे और डेवलप होगा। कोर्ट लोग ने ऐसा ऑलरेडी कह दिया है। लेकिन ना वो तुलसीराम जो है ना CM, जानते हो ना आप भी, उसने कहा, उसने उसका चाल कुछ और ही है। यहाँ पे इलेक्शन कराएगा, कोर्ट को तो चाहिए ही नहीं तो फिर क्यों? ऑलरेडी कह दिया कोर्ट को तो चाहिए ही नहीं तो फिर हमें बैठने दो ना। उनका तो कुछ काम नहीं है। वो तुलसीराम जो है ना वो बस हमने पकड़ पे इलीगली मनी भरना चाहता है। वो सेंट्रल को ये जमीन सौंपना चाहता है, यू नो, सेंट्रल को ये जमीन सौंपना चाहता है। उसके बाद वो जो मनी उसको मिलता है वो तो खुद ही अपने पकड़ पे डाल देगा। और हम लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? कहाँ हम लोग? अभी यहाँ जमीन आप लोग नहीं Ke chojok dun pen king ke thangal le ta videlo sarjo hemta ni bi ke ni pisi ka chukin hema sor poisa pi ni chosi chukin ni delo ram rong si non ta ni li preng ka chokik ilang la si ni bi ke hem di ki mandam ke ni li phan ki nang pinai pulo sar ni bi ke
na hok pen sita ke long le tani li phan ke bilek nang pinai ni li ke nan na sita nang ri pi nang pu pu ya lo ni li ke do thai ta ve o sumar ta ba thom ni li ke ko pusi chilan na pong ke non hem ta ni lin te ni li preng ta non pu ta chok i lang ke hem ki kim lok ta ni li ke bang phan si pa kim lo lak thom ta su se lo sa ni li ke le hem pin su do ko paisa na pin ne an ke ni lin tek chi cross lap lo non ke sumar ta chilan na imo ve school ta padun imo ve inke kolle santa ni ligi padun imove inke nona ki bibang ke non si class 1 ve langsar ni ligi na sini li phan ke hem la khorcha an ke nang li pinai ni ligi lak thom ni ko an ya paisa ke ni ligi da ke palu dik lap lo inke ni ligi na lo hajira lo ma du ni usuma lo ma chilan nai na sila so paisa ke ni li phan ke nang pinai Sani lah hem. na supo ke ni ligi atumi sa ni kang sam sa du long lo sar mane hem ni like usu hala ki bibang ar susu bang neng kelas 1 mela inke hada sini like inke school ta usu handa jing suduk si padun la pola ve pustani like school e pachali nei samahan ke tuma hada doi koklo ka tumi hem hala pin susu bang ta phusu ma hem wang i julo inke ni like khorcha pin ni ma singa tumi to ve ani kang sam phup sini li wang long ke to ve ju sing ke la ha ing ha pin ni bang phan khorcha ong lo ni like ko pulo ma pusi ka chiru pen si bang pin ni sinang rap dun sing ha pin ni bang ke ni li mo he sigari pen pin ni la inke la si jo non he ma bang ke ni like nang pin ni pinang pola bang ke sar han da chuning rilo ni na pen ya tasa ni like apring ar bon ta sok dila nili sumara banget hom dikrala hema sorte apoy sa nili ke jonang chukim dalo duloi bon busi nang jing soi ma bulo nili ke sarta ne bija jang re bidum pusi dolong po bon busi nili ke nang chukim chai lo nonton nili ke kunna lo ke dampo nili atang kata ve jata ve ke nili hem ta ve usota ko lesi paddo na kleng bangke ini se election da ka BJP da ka chojok dulu sa nili ke ne na sa hem nili ke kunna lo ma che kim dami long le phelang da che namon thek thelo nili ke nile kami long le tanang thik pinai sa nili ke kunna lo ma Mana garis nanti? Luar. Halo. Oh, pangalan mo. Along lak di fu a town pen kilometer is kaso
along dak Karbi itu mainly la tribe setum sidak dulu lapen tribe setum la itum Karbi yang long arah tum pen kali kapreka district pen lapen kapreka even state pen anda ke bang tumaro do orokom kasi hala hong ke do kisung pen dak Karbi yang long hinlo itu ma hempi lo pun angka cepat jong tumpan pini dak itu tahun pen kilometer isi yang kang long pen si pini bang plung pon lo kasi pini bang isi herak me arni lo. Paragraph 20 lapen 6 schedule along pulo je land authority ke lage Karbi Anglong Autonomous Council lo posisi lo dangte authority piniar ni kuna lo dam jui kya tribe ta tum han ke rai ban tum council ke nang pilo kalima galang la council itu man nang pilo lo dangte authority dum si tum han dak nang lang du nang kumati piniar ni bangke 10,434 square kilometer along li kirai ji ke apia lam lo rong pang thir arong la tribal areas long ke do tum la dak kirai ja jak kong anta Karbi Anglong Autonomous Council authority awedan lo katherak me nai ke la lasin itum APHLC pen bi totally condemn lason itum inglong so tum hana anang kecin nek apot mang ini condemn lo lason dak taksi judicial athan longle ke nang wejib lo tangte ana longle ke ong long ke itum ilong bak te pon me dak ningkan krepo ingkoi thong keb la dak ke do tang kuwi ke tang ka electrify ke klem tang la pendak alang litum sai ke choklem tang along bang ke alang tum ka phang hui ke la ke aron masih kali lo la penjat ason alang tum kinangian ke dak lo long lo government facilities ta long lo kupine sangai ta long dun lo bo kadu ko betal tum long bom lo mati la hai toilet and the facilities below PMGAY la hai hem pen chenglok kadu ko and the facilities long pon lo ke dak people lo itum la tribes tum ki do thai la recognize protected son nang i blodang te West Karbi Anglong kupli constituency long VGR along le ka lage non pen kali lo ke eviction nang ajir ding clue prang na si ke claim nang pot hai report bini the so called very powerful Bongo Sena government kada claim na ma headed lage totally tribes atum han ignorance account claim lasi Karbi Anglong along le angkang pi border angkang pi ke raiji api ke api alam lo lage rodam de pin alam lo non bangke ladak itu bang sorong ke raja jakong anda Karbi Anglong Autonomous Council authority itu jakong abile kajang lagi is totally shameful kacari tum han itu condemn lo duliram rong hanga ke hai lapen lumba jong long pen elected non head jong alangli ason rada tum maning je temene inut alang youth leader pen seleng karjap dun alang paning je tedo mene sita piniar ni bangke heglong daglo alangli kamat ha ajakong bangke arum kajang lasi nitum totally condemn lo la dak alang litum han non rehabilitation phan thang dawe compensation phan thang dawe non osmar ka charlie ki sodo ajadol height phan lang tum thang matha tipin la pen nong we pen ke dak insista stop down lo tang ke dak ajuk tir lo lang litum han matha tha dak ke dora tum han litum matha tha nang litum hemyong si ijo karena we de don nang litum electric ASCB board of nang tum phone ke call ji hai lang tum chamat tha la sinong we dak litum kisung je lamang adu we matha tha la pen alang litum non la dak ala hormu horta litum theklong lo la bangso hormu horta la tum ijo le ke nam de kali ningkan ke pen si TV home trang isi almara la tum ke nam ben si kapang room la si piniar ni tinge plan la tum kapang room ben si na la si non piniar ni lum theklong dak lo la bangso a government itum han nang kiraya government kali la ke itu sini dak jang Kedam tang house law chingwai do 6 schedule law paragraph 20 ateng ben pulo tang te ilitum handak kenang sorry lapen itum APHLC ben ke non galilu lakin itum ningkan cap ningkan po ningkan trok aprang mental itum ning jepon verlo lapen ke tok mental itum tipon bom lo bangsil pan tapi ni arnian claim pon haida do lasi alang litum bangke authority masih awe pin lo authority masih awe pin lo ilitum daladak 6 schedule ateng ben kachari nei aron bangke alatung ke tini det khangjang lo cewar chor khangjang lo Land and Assam Land and Revenue Regulation Act hala so thing si ordun pen si pinita kadak state government atum si bang order tanang lorong lo jap dan claim lorong la sila bang suka Jepang bobe der je bangke lage rada tum inside dun pam menang bob sini tum kai tap convert
pinang pilo, tanam emang ke panu pinang ni. Lumbajong constituency long dak rong pangthir po di malong abang Karbi Anglong Autonomous Council Kacariatum Ladak Judicial Court Aphan Longlek ipi ku amen benajo Karbi Anglong angkang pialong laan along leke ong setame halahai munit mate rong rup kacukim adim awe pinalong lita tupik la lasong bong penon ladak mentu nepen dak rong kucikim dak thirklong ben alang litum dak hemrit cikim pon lo setame piniar nia bangke ningdu kalam dak la ana rong alon ke do ke damtang anke rong ruk bang kecukim hemrit kadok kawe kecukim alon ke do pen celang me jot lo nona bangke la judicial court of han long leki pi ku amen penamat high court pen order do pu penamat alang litum aphan pini la evhekson edlo lake Karbi Anglong Autonomous Council Kacari asiem tuliram rong hang ake hai pan itum pin rem lo lapente non hechong ke hai pon MEC juniti mung ake hai pan satame nilihin pen pin rem pon lo alangli methang constituency long mekri meklang pen radatum kaciru kecana balong ontoto alangli stay order aphan mathara Nini ni thoma prang pen alang ni cingki cetan ra mate court along satame pate bok dam pen stay order apan alang ni kam claim nang je polo ese nominated
mate elected MEC pinakaposi alangli ran uphan ke uphan claim pidi posi alangli tame party long dun loke lapen alangli cepe hai loke aron re udon ba aron le dokok posi tame an bena bangke elected members atum ke lake hei long ri akaching hom do polote la bangke alangli cingki ce thanti dun engia polo setame non hedong puni besame ladake powek a family a hemtun menang than lo tuliram rong hang ake haya pat alang litum rong isi dampen akeng pak cuardom rup anda alang litum cuding rilo usinam nang tanang litum arjulo putinom alang li nang than ponji lasi judicial court atum ke larong ko daksi ke doma karbiarong hala suarong along listen itu nanti pula tumpu pe lapen la non latum dak hormu hortar do pik evekson ji pulote lapuson thak thak jong si evekson ji pulote hala VGR along le along bongali bihari tum ke do tip adimalong upia pot evekson thek thede lapen dak di purong sopia long tame aron riben hem kachiki matum dopik bongali bihari atum kopia pot halatum aphan evekson thek thedera la karbiarong piniar ni ladak evekson along ke bang ladak kaprek akhe tum do bang nang kang nek coy long lok kopia pot la puson nang apaciplang long lok lasi non kecari bom tuliram rong hang a government mate BJP government aphan ilitum APSLC hoi penamin itum pin rem lo lapen lapuson a ot kacing jinso awe pin bena bangke momon hita lapuson klempon nang ni lapen avedet nang ji ini lada ke po arat a family itum aphan compensation alang itum pivek ni council pen athema non alang litum kono loke hemi chikim dampo lahai hormu hordar nang litum piklang tame jo kono lahai kisi roy pon poyo lana kisung mekri meglang mo penang alang litum nang cethan lo asopo inu keso non da okereng no non tutun sodang ya panata dimabe emet hang along ri siksidun iria lada siksidun ke pulau lake tribal aphan kerai komadim andela hello ma kirai kom lo ma upia por halanon railway align adung railway colony pen aparchot lahai forest area lom hem kachipri kachikim prek alang tum evekson thek lo ma la hala dak dong si evekson lo put hala dak evekson vek nangji upia por ha utor borbil upi pot evekson thok thede lo lasi non ili tuma ada ke phowe ka hem tu na tum do nang li tumalang li tum hanami arju pon dami lasin ili tuma hin pen ke lake al lapuson kaor biang long autonomous council atum ke claim ke chok che pola ke pin rem lo nang li tum media thengnos kami